Zdravo svima koji gledaju ovaj video. Odlučila sam se da snimim video pošto prilikom kupovine novčanika u Louis Vuittonu nisam našla ništa na našem jeziku ili eventualno francuskom gde bih mogla da steknem utisak o novčaniku koji me interesuje. Tako da možda će vam ovaj video biti od pomoći prilikom kupovine. Ja ću vam uraditi poređenje ovog novčanika koga ću najverovatnije dati nazad jer sam u butik Louis Vuitton u zemlji u kojoj živim ušla sa namerom da kupim Louis Vuitton Emily, ali oni naravno to nisu imali kao i uvek zato što pod znakom navoda Kinezi sve pokupuju i onda uvek nemaju na lageru ono što tražiš. Tako da sam ja od prvobitne ideje da kupim novčanik Louis Vuitton Emily, čiju sliku ću vam ubaciti u ovaj video, pod nekim nagovorom i sugestijom prodavačice kupila novčanik Louis Vuitton Clemence, koji mi, vidjet ćete, nije baš po volji. Zato što, vidjet ćete, otvara se uvek preko jednog rajferšlusa i to mi je malo onako, šta ja znam, otežavajuća okolnost prilikom plaćanja, da stalno otvaram rajferšlus i slično. Kao što vidite, za ovu sezonu božićnih poklona oni su uradili jednu ambalažu koja odstupa od njihove klasične ambalaže, kao što vidite. Uzgred vidite moje minđuše Louis Vuitton kojima sam prezadovoljna. Sada ukoliko ste malo krupniji, to vam ide, a sada neko ko je sitan ne bi mu baš preporučila jer su veoma ekstravagantne i velike. Kao što vidite, novčanik je upakovan u kutiju. Imala sam jako ljubaznu prodavačicu prvi put koja mi je uzgred ponudila još i piće i slično, što se ranije nije dešavalo u našoj zemlji, ovdje gdje ja živim. Radnja je bila jako snobovska, međutim rekla mi je da su promenili menadžera i da se sada sve radi u nekom mnogo vedrijem i mladalačkijem duhu. Sada ono što je novo kod Louis Vuittona je to da vam oni više ne daju fakturu, nego morate sami da je štampate. Dobijete samo račun koji naravno posle izvesnog vremena izbledi i ne vidi se više ni cena, ni datum kupovine i slično. Sada ću preći na prikaz ovog novčanika koji sam kupila, znači to je model Clemence. Sada ću vam otvoriti kutiju da vam pokažem novčanik. Kao što vidite, kutija ima kao neku fioku koja se izvlači i unutra imate sertifikat da je original Louis Vuitton i imate novčanik u jednoj, kako da kažem, zaštitnoj ambalaži koja je od pamuka. Ja sam odabrala model Canvas. Canvas znači da je na kockice jer ne volim ove sa logom LV, ali to je sve stvar ukusa i ovaj novčanik je damije, što znači da on nije prava koža. Inače, ovaj model Clemence postoji i u koži, jako je skuplji, košta preko 600 eura i imate onaj lep crveni sa udubljenim inicijalima LV koji je jako lep, znači diskretni su inicijali, nije nešto kič kao što je na ovim modelima Canvas. Damije, pardon. Kao što vidite, dužina je 20 cm. Ja sam odabrala sa unutrašnjošću koja je crvene boje. Sada postoje i oni koji su sa
roze unutrašnjošću, pink, onda fusija, šta još imamo, plavu, da vidite 9 cm, 9-10 cm znači je visine. Sada ću ga kožni. Cena mu je 360 eura. Sada imate jako lepe crne novčanike, mislim da su koža, sa utisnutim inicijalima LV. Tako da oni koštaju oko 490 eura. Jako su lepi. Sada treba vidjeti koliko ste vi spremni da uložite u jedan novčanik, obzirom da je to neka stvar koja se povremeno i gubi i krade, što se meni desilo već 2 puta. Drugo, ovaj novčanik nema mogućnost da se u njemu sa unutrašnje strane izgraviraju vaši inicijali. To je jedna besplatna opcija, to ja nisam znala, pošto ranije ovdje gdje ja živim nisu ništa nudili ekstra. Uđeš i kupiš ono za šta si došao, znači nemaš priliku niti da pogledaš šta svi imaju na lageru, a kamoli da ti nude da ti stave inicijale besplatno na ono što si kupio. Međutim, tu sam ja i za i protiv, zato što personalizacija takvih stvari koje će vam možda jednog momenta dosaditi, pa biste dali eventualno svom detetu ili nekom od rođaka ili eventualno čak i prodali. Nije baš idealno rešenje, tako da ja nisam mnogo pristalica personalizacije u vidu inicijala. Kao što vidite, ovaj novčanik mi se slaže sa torbom Neverfull koju imam, koji isto da mi je, što znači na ove kockice. Međutim, dosta podsjeća na ovu
torbicu koju imate sa tašnom Neverfull, u kojoj ja obično nosim pasoše kada putujem, zato što može da se prikači na tašnu i veoma je mala mogućnost da vam je neko i ukrade. Tako da to mi je sve nekako u istom fazonu, previše tih kockica, onda ovaj Reißverschluss, tako da mislim da ću ga ipak zameniti za model ili Emily ili Sara, gde mogu da otvaram preko dugmeta, znači kao neki klasičan novčanik. Ne moram stalno da vučem Reißverschluss. Zatim vidite ovaj kožni deo za povlačenje. Ranije je to bio metalni, međutim zamenili su ga kožnim, što je po meni totalno ok. Ovaj model može na svoj način da bude jako elegantan, jako simpatičan, ono može da se nosi bez tašne. Ono što je isto važno je da u njega staje i iPhone, tako da ukoliko izlazite iz kuće možete jednostavno da stavite svoj iPhone, novac i eventualno ključeve od stana i da ga nosite tako. Delovaće jako lepo i otmeno, međutim lično meni imam neke predrasude jer mi je dosta težak i mnogo me podsjeća na ono što imam u Neverfullu, jedan neseser isto u tom stilu, tako da najverovatnije ću ga zameniti. Sada dvoumim se između modela Emily i modela Sara. Stavit ću vam slike u videu. Oni se otvaraju na klasičan način. Nekako su kartice mnogo dostupnije jer čim otvorite novčanik imate sve kartice pred sobom, dok ovde nekako mi nije baš mnogo pregledno i nije baš lako izvaditi karticu iz pregrade u kojoj stoji. Tako da vidjet ću, znači, ukoliko budem zamenila, snimit ću vam još jedan video i nadam se da će vam ovo biti od pomoći pri kupovini, da se lakše odlučite. Znači, ukoliko nemate kao ja tašnu Neverfull u kojoj postoji neseser vrlo sličan ovom novčaniku, ili ukoliko želite da sve imate onako da vam bude uni, znači da bude sve približno istog dizajna, onda će vam se ovaj novčanik savršeno uklopiti. Međutim, ukoliko želite nešto što liči na klasiku, znači da se otvara napred, da imate odmah na uvid sav novac bez da non stop povlačite Reißverschluss, onda ovaj model nije za vas. Toliko za sada o ovom novčaniku, znači u pitanju je Louis Vuitton Clemence. Ubacit ću vam slike raznih modela koji postoje, znači sa monogramom, od kože, onda ovi modeli canvas, različitih unutrašnjih boja i nadam se da će vam ovaj video biti od koristi prilikom odlučivanja koji novčanik kupiti, jer mislim da je uložiti novac u jedan malo bolji i skuplji proizvod uvek dobra stvar, jer ukoliko pogledate koliko para potrošite, na primjer u Zari, na neke krpice koje za godinu dana već nisu uopšte trendi i morate da ih bacite, bukvalno da ih bacite jer više nisu niti dobro kvaliteta, niti su u modi, mnogo je bolje odreći se nekoliko stvari iz Zare i priuštiti sebi neki proizvod dobrog kvaliteta koji će vam trajati godinama i koji ima neku svoju vrednost, dizajn i ime. To je neko moje lično mišljenje. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Snimit ću vam ponovo, ukoliko ga budem zamenila, da vidite da li sam se odlučila za model Emily ili Sara. Želim vam lepe božićne i novogodišnje praznike. Prijetno!